السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى بكا جايبا جرة بابلي مقالة بابلي جرة هني مسجد بابلي قدادا غار هني غار أمما بريدة مسجد برا مقالة بابلي قبا جرو مالف أرى بابلي مال قوتن جيتشولي إن أولاني ما شاء الله نتي أرى ساعة سجلي در الأول راباني سبي أسي سلان نجيتشولا سبي أسمتي جمعة وجي سلان نو أسلو في أزانمي wanni as dhufeef ilmi torbaanitti Sheekh Muusaan asitti qaraasisu ilmi sani guyyaa tokko sharrakuu niyyaa qaba ture Sheekh Ahmad Watar rabbi umrii haa dheerisu dirdhawatti guyyaa sadii moo akkana darsiisan dhaqee darasoota wajji qooda fudhadhe sheekota wajji arrammoo yaada kiyya yeroo dheeraa darsii Sheekh Muusaa tana guyyaa tokkollee ta'u sharrakuudhaaf yaadan an qabuutu naaf guutame jechuudha. Kitaaba Abii Daawud irratti dhaggeeffadhe har'a jechuudha. Sheekota wajjiin waan bareedaa rabbiin biyya teenya tana fide namni nafsiyyaan qabu hedduu uf tuulinsan qabu ulamaa'iin ni qara'a torbaanitti guyyaa tokko qara'a. Sheekh Ahmad Watar dirdhawa irratti namni wanni haramaayaa jiruu fi qarsaa jiruu fi laangee jiruu fi bakka adda addaa jiru hundi walit dhufee dirree dhawatti Sheekh Ahmad Watar irraa baratan. Kitaaba jalaa kaasanii sunana bira dabranii muwaxxa'ii fi musnada kitaaba adda addaa irraa baratan. Baabbileetti Sheekh Muusarraa sheekonni adda addaa sheekonni magaalaa Harar ka jiranii fi asiin jaarsoo keessa ka jiranii fi sheekan naannawa kana qubatan as dhufanii Sheekh Muusarraa qara'an. Har'a anillee wajji sharrakee wajji qara'ane. Tanuma guyyaa tokkoo tana hisaabbadha anilleen inshaallah darasaa Sheekh Muusaa ta'ee jira jechuu har'arraa amma. Duraani sheeyni sheekha keenya nu barsiisu ani amma darasuma dhugaa sanin ta'e jechuu kitaaba Abii Daawud baaba hamma tokko irratti dhaggeeffadhe jechuu. Yoggaa gara barooda gara oborraa ol siine sheekha keenya Sheekh Muhammad Hasantu magaalaa barooda irratti qaraasisa. Magaalaan Baabbilee hunoo akkana fakkaati ol baanillee isin garsiifna. Minaaraa masaajidaa babbareedduu mul'ata. Hoggaa gara oborraa ol deemne sheekha keenya Sheekh Muhammad Hasan tu magaalaa barooda irratti qaraasisa. Sanillee niyyaan qaba guyyaa tokko inshaallah darsiisan ta Sheekh Muhammad Hasan barooda irra qaraasisan sanillee dhaqee sharrakuudhaaf hirnarraa ka'aniit ilaa hirnarraa dhufanii sheekonni majliisa achitti qaraasisan hundi torbaanitti guyyaa tokko guyyaa Khamisaa Sheekh Muhammad Hasan bira dhufanii achi qara'an. Warra kana hunda dura jechuu ni dandeenya warri ciroo sheekha keenya Sheekh Jibriil irraa qara'aa turan yeroo dheeraadhaaf barataa barsiisaa deeman. Dur haalli kun hin jiru. Sheeyni eega qubatee carraa barsiisuu qaba malee carraa baratuudhaa hedduun qabu. Dur akkas. Sheekni takka qubannaan hojiinsaa qaraasisu malee deebi'ee ufii qara'uu hin danda'u. Har'a immoo haalli jijjiiramee namni akkasitti walirraa barataa walirraa qara'aa akkasumatti
deemaa jiran jechuu. Kanaafuu namoonni irraa hafaan biyyoota adda addaa jirtanilleen ilmii akka barattan. Laa nazaalu nata'allam, baraturraan deemnu, ilmii barachurraan deemnu hanga qabrii seennutti jedhan. Akkasii awwarri dur. maal jetta huwa? من المحبرة إلى المقبرة جانا بوخ لقى أجائب ردي مجرة دي ما بس لقى أجائب ردي ما جرة لقى بابلي خنا هوات تريان خوني أما لقى سيناس نصونتين لقى متوكوها سبحان الله ربي نكنت تولشي مقالا بابلي ثنا قباجرة وانم أجائباتي أكنا فكاتي بلين تني أجا خنا ربي تخني بر نال تولشني بريشني كل دري تولشة بكنا من زيارة تهي جراني كرتامي مقالام بابلي تتناقا بابلي بيا حفظيتي بيا قرآناتي بيا علميتي ها خنافو أسرت هاي غارا بابلي خنرة وان اسني دامو برباديو جرات علمي أكبريفو سنينجي مجلسة درسي ترباني تشيخ خينيا شموسا سؤالا وان اندر الأواجروف أرى درسي سنلقب الدجيد في الحمد لله درسي سنرب نلقب الشيسي بكجيرتا لرا علمي كجيلو تبردا كجيلو تبقوات للي كجيلو تلي بحثي قدا وان أمني اتهاجم قدايا أمتا جاني ويرون تن اتهاجمتو مسائل أدى تيرون تن اتهاجمتو مسائل سن أكا غاريتو علمائين وان أمني اتهاجم وان هارايوما ديمو جزيه هند هارايوما ديمو خنا أكا غاريتي هبتني قواتني أكا غاري كتابوت أدى اللي اتي دبسني جيشوتا أقوال علماء اللي وانجرو كغاريتي بحثي قدني لفخايتني تعال خوني برچو في رتي هدادا خنافو خيساو نمني چرا مقالا بابلي قبطن درسين شي موسى تني أكا اسنين دبر اسني داما نمو نانو جرتنيت حلقا أكنا قوتني أكا برتن أكا نمني أف برسيسا ديمو أف موت أچيسا ديمو اسني داما عقيدة أمتا قلنسا أدى ببي أدى تخرا أدى تنببفت ورا حديث ما دليل قرآن دليل حديثا خدر ريتاو نما شكسيسو دف تتافي قدن أكد أن هبت لجان قدان دري قاف النبي خينيا صلى الله عليه وسلم كاسي صحابان واين صفة ربي وصحابان لمني آياني صفاخون غافة نبي تسنجرا غافة صحابات تسنجرا غافة تابعيوتا تسنجرا إلى إمام من أفران غانيتي نمجرا والنخون أمتا سنين إبني ودما ديمو توتتك تأجائبا دليلمت قرآن خون لبي دليلمت حديثا خون لبي توكو إنما آيات صفة ربي دبتو قرآن حديثا استهي خمذهبا نتي الرجل خنا فالي سجي توكو أنو ما قرر خيان ميديا رتي دقي فانا مارتين هاسوا عقيدة نتي أما قبني الرجل تنا آيات إسي فالسو في حديث إسي فالسو هنك إيه بلوجي من نأغرت ميديا رتي ولالتن هنك إيه بلوجي إذا مال جتو أما دليل دي بسو جتو رقا دي بسو جتو
akka sheyni kiyya itti fahama akka sheyni kiyya itti hubatetti hubadha akka san jechuudha. Gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisni kun ni jira moo hin jiru isaanirraa dhufeewu gaafa sahaabaa ni jira moo hin jiru hadiisni dilli har'a qaraanu kun sahaabarraa nutti dhufe dubbiin kun sahaabaa dhibee gaafa san sahaabaa aayaata hadiisa sifarraa rakkate yoo kana jenne rabbiin lakki makhluuqatti fakkaataa je'ee sahaabaa rakkatin agarre taabiciyyoota rakkatin agarre achumarraa asoofa atbaa'u taabiciinii dabre ilaa imaamman afran gawutti imaamman afran hadiis aayaata kanaa fi hadiisa kana itti amananiit akka inni ju'utti lafa kaayan asuma deemnee guyyuma keessaa tuuta takka dhibdee dubbiin tun lakkii akkana yoo jenne sifa rabbi garteen makhluuqatti fakkeessuun nutti dhufa waan kana haanuma dinnuu qofate haa dinnuu qofa ashaabul hadiisi jedhanii warri hadiisa gadaa imaamu ahmad irraa kaasee ilaa har'a guyyaa irratti warri ahlul hadiis jedhanii gaafa san warra gartee riwaayaadha ahlul hadiis jedhanii hadiisa kana ittuma amananii aayaata kanatti amananii har'a eegan har'a duuba fuula namaa duratti dirree baatee tuutti takka dhaabbattee aayaata moromaa jirti aqiidaa ummataa eega amantii ummataa tiisa ragaan nuti qabnu hadiisaa fi qur'aana guyyaa fuula rabbii keenyallee maaliif waan kana akkana jette aayaata kanaa je maaliif haan akkana jette hadiisa kanaa je jennee kadeebisaa qabnu shee abaluu jee osoo hin ta'in aayaataa fi hadiisa jechuudha. Bakka jirtanirraa ulamaa'iin uf moggaa laalaa aqiidaa ummataa eega alarraa tuutti aqiidaa ummataa diiguuf akka gartee bofaa fi buutiin biyyee nyaattee lafaa kaati jedhanitti warra waan kana dura dhaabbatuudhaaf lallabaa jiran tuulaatu jira. Kanaafu ummata waa barsiisaa aqiidaa barsiisaa keessaawuu waan sifa rabbii keenyaate alasmaa wasifaat waan jedhan akka gaarii barsiisaa sodaat akka malee duuba li'annahu ragaa hadiisaati. Gaara baabbilee kanarraa isinin lallabaa jira irraa bakka ajaa'ibaa carraa argadhe haa jabeenne ummanni maduras aqiidaa ummataa tiisaatuma turan imaamu ahmad qur'aanni makhluuqa har'a hunoo qur'aanni kun ammalleen warrat as nu bira taa'u hunoo asuma loqodu baddaa tanaaga loqodu qur'aanni makhluuqaa je dirree bahee je mucuma baraarii tokko golaalte imaamu ahmad ammoo qur'aanni kalaamullaahi jee hidhamee tumamee azzabame imaamu ahmadii beeki har'a fuudhanii waan tokko gartee ibnu teemiyaa fi yoo'aawu muhammad abdul wahaab jedhanii waan nama tuuta muraasatti galchanii miti akkasii miti gizee garii namni hogga waa bocoluu deemu waa balleeysuu deemu haqalleen arguu beeki qur'aanni kalaama rabbiiti jechuu irratti namni tumamee imaamu ahmadi ibnu teemiyaadhaa miti ولا عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الليمي يصدر جيتشودو غدا دور الراي علماء عقيده امتا تيسا irratti qabsaawaa irratti hidhama ilaa guyyaa har'aatiin eegan ibnu teemiyaa wanni jibbaniif funyaan ureetu tasan ilmiidhaan waa takka wanni biroo jirtu beekomsaan jilbiibbachiise tuuta aayaata kararraa jalliftee hadiisa jallifte san ilmiidhaan jilbiibbachiise nuti ibnu teemiyaanis waa wanni addatti ulamaa'ii biroorraa kophan nuu godhe takkallee nuun jirtu wanni jibbameef illee hin jirtu haqiiqaan tuuta san ilmiidhaan jilbiibbachiise hammanuma ilmiidhaan qabee daliila ragaadhaan oggolchiifnaan olola eegalan oggo dadhaban ololuma santu ilaa har'aa amata dhibba meeqa dura namtichi du'e jalaa bahuu dadhabee ilaa har'aa ololli sun sanumaat deema ragaa hadiisaan nu harka jira ragaa quraanaan nu harka jira namarratti xiyyeeffaturra ragaa nu harka jiru irratti yoo xiyyeeffate ikhiraa irratti xiyyeeffaturra ragaa hadiisaa fi quraana irratti yoo xiyyeeffatan irra bareedaa natti fakkaata sanumaatu haqalleedha akkasitti inshaallah jabaadha baabbilee jirra gaarraa nam tokkollee nu quban qabu darasaa wajji qaraane malee gaarri kuni natti tola gizee hundaa'ani baabbilee gaara kanaan marsee jira waan ajaa'ibaa kennaadha kanaafu inshaallah galatooma ilmitti jabaadha muummeen dubbiidha ilmi jabaadha ilmi hadiisa ilmi tafsiira ilmi adda addaa hunda ilmi namaa itti haajamu hundaa'u baradha
برسينو علمي بيرتها اينو دام سخية قالتوما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.